Boaz ahereza abamujeya abiri na herezo mu kanisa ya St Emmanuel Church of Uganda rwenyina erukushangwa muri sabwa mwengura umurikizo bakidikonare nuko ababuurizi bona bakashoma buhereza konka hariho kwija akija kahindura hamwanya ukashanga Abakristaayo bagubwa kubi konka amaswa gunyine ombabuurizi nkigana no shanga mwomwe itwe nk'Abakristaayo tushemeza konko bundi nubabaretera uri kubagumire kandi abakorera kubimbwe kuba kwamba mahindura ubundi babaretera umununge uri kwitaho nari bakireta undisha leta hwe kisiye cyumde mutine hebere ikanisa ya ruhoro bereji ekaba yayorekerwa mu makuru ga TV West umwaka guhwire aho Abakristaayo babire no babingomburuzo bagizirengwa akabacingira ishomero atiyo yaratamempunu kandi bashabire ngugire yatabagaruka mu kironda Boaz ahereza abamujeya umuburuzo musya nagira ngo natekwa kubaborengere bona bakajunwa umwanya kundu gushikaho ekikuba kindesereho cyebembeire no kurisa abantu ikigambo cyarahanga no kubegesa ngo namunonga bashoborekerwe ebyo moyo warahanga ebyakora konka tukushikaho kuteka hebagiro ebikuba bitakwikirizibwa omukanonize kanisa nendi jongenderwaho kanisa ya Kristo genderaho omugandi abanyadini bende mcyo kibe kimwe habiye gisobikuru mu mashomero aho bakugira ngo imcyo mirunjo mubegine yongera cyangwa mukora kurungi obundi abazira bamwe umubundi nafa kutwara umwana y'isomero ubundi takuma y'isomero ubundi mcyo yabane rieta ninga mbashomesa bata ingo bana mbariya bata afaya mtwara y'isomero atari mudini umwana akora atyo okushoma kuona no bwakoine obwenjo obukwingana ki wotine micwe okushoma kwa so ikintu baheraho ubujuruzi okutwara gine okutwara shitamere nokutwikizine imico mbiri mugine Father Benitwe nabwo ashabira abazira okutwara abana babo mu mashomero agarukwegese dini akuba Uganda yahate tutuyiremu ekikwato cyangu ekiwakubasa kuraga omwana wawe titaka tumatungo tumotoka bitu no kumara gogwegese ongatka kwatanisa nabo kandi nabo badirege komuntu wano bareba ko bari wabareba basabuza mustafu nwe ahabwe akoboko bari kwingana zaiti heiti onga omuryo w'ukurubwabo babebinegesho abeja bakozirije bahirwe birabo kandi bashabo kugumiza mu bari kutwaza je yibarazehona gashakwa Michael atwakire hamwe na Era Akiza.